اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه اخبار رو تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز هفتم ینور چنینند: صرف نظر از حمله بی‌سابقه اعتراضگران به بینای کنگرسی آمریکا، وکیلان پروزی جو بایدن را تسویب و راه را برای سبکندی پرزیدنتی باز کردند. صدمه ها با شرکت مهاجران در روسیه رانندگان از آسیای مرکزیرو به آن متهم میکنند که کسبیتشان خوب نیست. کسی که میخواهد بدون تخصص پشت چنبر ماشین نشسته چون راننده کسبی کار میکند. و مسیحیان پروسلاوی تاجیکستان امروز در دوشنبه روز مولود عیسی مسیح را جشن گرفتند. وکیلان مردمی آمریکا در جلسه مشترک در کنگرس نتیجه های آرای هیئت انتخاباتی را تصدیق کردند و همین گونه جو بایدن غالب انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر اعلان شد. تصدیق نتیجه آوازدهی رسمیت آخرین انتخابات آمریکا بود و اجرای آن امکان می‌دهد که جو بایدن و معاون برگزیده او کامالا هریس روز 20 ینور رسما سوگند کنند. روز 6 ینور گروهی از طرفداران رئیس جمهور دونالد ترامپ با زور و ویرانکاری به بینای کاپیتول یا مجلسگاه کنگرسی آمریکا وارد شدند و جلسه تصدیق رأی هیئت‌های انتخاباتی را به هم زدند. در تظاهرات بی‌نظمی 4 نفر جان دادند و پلیس بیشتر از 50 نفر را دستگیر کرد. پرزیدنت منتخب آمریکا جو بایدن ورود خشونتبار به بینای کنگرس را حمله بی‌سابقه به دموکراتیا و آبروی آمریکا نامیده از پرزیدنت ترامپ خواست که توسط تلویزیون دولتی طرفدارانش را به آرامی دعوت و از کانستیتوسیای کشور حمایت کند. ولی پرزیدنت ترامپ در شبکه توییتر نوار ویدیو نشر نموده بار دیگر ادعا نمود که انتخابات پرزیدنتی سرشار از فریبگری بود. او دلیل جدی پیش نآورد اما از اعتراضگران دعوت نمود بینای کنگرس را ترک کنند. پلیس روسیه امور عمومی صدمه‌های نقلیاتی را با شرکت شهروندان خارجی نشر کرده است. طبق رقم‌های حساب شده در سگانه اول ویران کنندگان قاعده‌های راه در روسیه زادگان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان جای گرفتند. سببش را همکاران ما از تلویزیون نسته‌اش وریمیا کوشش کردند معین کنند. ماشین پاک و درخشان، لباس رسمی و ماشینرانی با احتیاط از معیارهای رانندگان تاکسی بیزنس کلاس می باشد که قنات امیدبکوف چند سال باز در آن کار می کند. دوام این همه سالهای کار در مسکو، امیدبکوف به خلاصه آمده است که ملکه کسبی اساس موفقیت راننده است. باد و هوا، راههای مشکل گذر و سرماشین و سرآدم، این همه برای راننده دوم درجه هستند. این حالت به صفت کار راننده هایی که در بخش اکونوم کلاس و به خاطر دریافت درآمد بیشتر از 12 تا 14 ساعت کار می کنند تأثیر منفی می رساند. بنابر اطلاع مرکز علمی به خطری حرکت در راه نزد وزارت کارهای داخلی روسیه در 9 ماه سال 2020 در این کشور بیش از 105,000 حادثه صدمه نقلیاتی ثبت شده است. از این میان 3,500 حالت با عیب شهروندان خارجی صورت گرفته در 2,000 مورد ساکنان کشورهای آسیای مرکزی گناهکار دانسته می شوند. در مجموع صدمه نقلیاتی و مرگ آدمان با عیب راننده های خارجی در روسیه 18% کاهش یافته است. سینی ویدیورکی یا ستیل های کبود یک سازمان معروف جمعیتی در روسیه است که بر ضد قاعده شکنی راننده ها در راه های این کشور مبارزه می برد. یولیا کابلینووا هماهنگساز این سازمان باور دارد که صدمه های نقلیاتی با اشتراک خارجیان اساساً مهاجران از آسیای مرکزی صورت می گیرند. سبب صدمه هم به گفته کارشناسان سطح پستی کسبی و شرایط نامساعد کاری است. مشکل دیگر این است که ما شهادتنامه‌های رانندگی را به شهادتنامه‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای جدا نمی‌کنیم. از این رو کسی که می‌خواهد بدون تخصص پشت چنبر ماشین نشسته چون راننده کسبی کار می‌کند. با آمار صدمه های نقلیاتی قانون درباره تاکسیرانها می تواند تأثیر کند. این طرح سال 2018 برای بررسی به دومه دولتی پیشنهاد شد و قبول شده بود، ولی 17 دکبر سال 2020 کمیته مسئول به دلیل ناموافقتی آن به کار شرکت های تاکسی و اگریگاتورها این سند را بیکار کرد.
радиои озодӣ рӯзи 7 декабри соли гузашта қиссаи бозгашти рӯзноманигори тоҷик Туфа Аҳмадоваро аз Русия ба ватан нашр кард. Дар он суҳбат гуфта шуд, бино ба гаронии нархи билети парвозҳои мустақим аз Русия ба Душанбе, хабарнигор ночор тавассути шаҳри Ӯши Қирғизистон ба кишвар баргашт, аммо дар сарҳади Исфараву Қирғизистон шоҳиди ба гуфтаи ӯ суистифода аз ваколатҳои баъзе маъмурони гумруку марзбонӣ шуд. баъд аз нашри навори суҳбати Туфа Аҳмадова зоҳиран қазия идома кардааст. ӯ рӯзи 7 январ дар навори дигар ба радиои Озодӣ гуфт, мансабдорони хадамоти гумрук ӯро барои дақиқ кардани рафтори зердастонашон дар гузаргоҳи Исфара барои суҳбат даъват карданд. маро барои аниқ ва муайян намудани чунин ҳолатҳо ва дурустии он ба хадамот даъват карданд. зимни санҷиш он се навбатдорони ҳамон дидбонгоҳ даъват карда шуда бо ман рӯбарӯкунӣ гузаронда шуд, муайян карда шуд ва ман ҳам фаҳмидам ки он се нафароне ки он шаб дар ин дидбонгоҳ навбатдор буданд ва ифои вазифа мебуданд, дар ин кор даст надоранд. аз ин хотир ман аз хадамоти гумрук ва кормандони он узр пурсида ҳамзамон ба роҳбарияти хадамоти гумрук арзи сипос менамоям ки дар гузашта низ баъзе аз сокинон аз рафтори маъмурони гумруку марзбонии Тоҷикистон танқид карда буданд, вале мақомот ҳамвора ба дурустии кори худу зердастонашон таъкид доранд. бино ба қатъи парвозҳои маъмулӣ миёни Тоҷикистону Русия аз охири моҳи марти соли гузашта баъзе аз муҳоҷирони тоҷик тавассути шаҳри Ӯши Қирғизистон ё масирҳои дигар ба Тоҷикистон бармегарданд. 10 соли пеш дар ҳамин шабу рӯз дар Тоҷикистон фурӯши саҳмияҳои нирӯгоҳи барқи обии Роғун оғоз гирифт ва дар муддати кӯтоҳ сармояи зиёде ҷамъ оварда шуд. имрӯз кам хонае ҳаст ки дар он саҳмияи Роғун вуҷуд надошта бошад. то ҳол ба соҳибони саҳмия ҳеҷ баҳра ё дивиденд дода нашудааст, аммо мақомот тавсия медиҳанд ки мардум саҳмияҳоро ҳифз кунанд, зеро бо поён ёфтани сохтмони нирӯгоҳ фоидаи ин коғазҳои қиматнокро хоҳанд дид. вале ин саҳмияҳо ҳоло чӣ аҳамият доранд ва соҳибони онҳо чӣ мегӯянд, мавзӯе буд ки ҳамкорам Абдулло Ашуров пайгирӣ кард ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. хуб, бо гузашти 10 сол аз маъракаи фурӯши саҳмияҳо мардум ба ин баргаҳо чӣ гуна менигаранд ва интизорияшон чист? салом шаҳло. сокинон, онҳое ки саҳмияҳоро харида буданд ва мо бо онҳо ҳам суҳбат шудем, мегӯянд ба дивиденд ва ё баҳраи саҳмияҳои Роғун чандон умед надоранд. аммо таъкидашон ин аст ки ҳамон пулҳое ки барои сохтмони ин нерӯгоҳ дар замонаш дода буданд дар сохтмон сарф шавад ва ҳар чӣ зудтар кишвар бо барқ таъмин гардад. барои мисол яке аз ҳамсуҳбатони мо гуфт, агар як сомони аз пулҳои ба Роғун равон кардаш аз сӯи масъулон дуздӣ шуда бошад, ҳеҷ гоҳ намебахшад. ӯ афзуд, шояд ҳазорон нафари дигар аз саҳмиядорони Роғун низ бештар барқ мунтазиранд то дивиденд ва ё суде аз саҳмияҳо. барқе ки ҳанӯз сокинони Тоҷикистон аз камбуди он ранҷ мебаранд. рӯзи 5 январ ширкати барқи тоҷик эълон кард ки дубора лимит ҷорӣ кард. сокинони рӯстонишин дар Тоҷикистон ки 70% ҷамъияти кишварро ташкил мекунанд, шабҳои сарди зимистони имсол барқ намегиранд. Абдулло, албатта ояндаи саҳмияҳоро мақомоти дахлдор муайян мекунанд. онҳо чӣ мегӯянд? ояндаи саҳмияҳои Роғун чист? шаҳло, ба қавли мақомот аз ҷумла Зуҳро Мусоева, сардори шӯъбаи сармоягузорӣ ва коғазҳои гаронбаҳои нерӯгоҳи Роғун, он пулҳое ки аз фурӯши саҳмияҳо ҷамъ шуда буд барои харидории таҷҳизот мақсаднок гӯё сарф шудааст. Мусоева афзуд, мувофиқи нақша танҳо дар сурати ба пуррагӣ ба кор даромадани 6 чархаи нерӯгоҳ ва анҷоми расмии сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун сокинон метавонанд ба даромад аз саҳмияҳои он умед банданд. дар сурати ба кор даромадани агрегатҳои ин нерӯгоҳ ба гуфтаи ӯ сокинон пасон метавонанд аз он даромад бигиранд. давлати Тоҷикистон аз 6 январи соли 2010 дар як маъракаи нима маҷбурӣ фурӯши густардаи саҳмияҳои Роғунро оғоз карда буд. ҳукумат бо маблағи 6 миллиард сомонӣ 5 миллион адад саҳмияҳои Роғунро бо арзишҳои 100, 500 ҳазор ва 5000 сомонӣ нашр кард. дар ин маърака 890 миллион сомонӣ аз фурӯши саҳмияҳо ва ҳамчунин пулҳои хайрия барои сохтмони нерӯгоҳ ҷамъоварӣ шуд. фаҳмод, ташаккур Абдулло барои суҳбат.
барномаро идома медиҳам. Имрӯз масеҳиёни Тоҷикистон таваллуди Исои Масеҳро ҷашн гирифтанд. Баргузории ин ид дар муқоиса бо солҳои қаблӣ камодам ва бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ сурат гирифтааст. Бароди Юсуфӣ мавзӯро идома медиҳад. шумораи ибодаткунандагон дар маъбади масеҳиён дар шаҳри Душанбе, ки аз мавлуди Исои Масеҳ ҷашн мегирифтанд, чандон зиёд набуд. аксарият занон ва солмандон буданд. пандемияи коронавирус ба ҳузури пайравони мазҳаби православии масеҳӣ дар ҷашни мавлуди Исои Масеҳ бетаъсир намонд. Также Рождество Христово и во время пандемии означает то, что ҷашни мавлуди Исои Масеҳ дар замони пандемия ҳам ҳамон маънии таваллуди Исои Масеҳро дорад, ки ҳамеша низ ҳамин маъниро дошт. аз ин ро одамон меоянд, ҳарчанд шумораашон аз солҳои қаблӣ хеле кам аст, он ҳам бо ҳама чораҳои амниятии беҳдоштӣ. аҷибаш ин аст, ки ягон маъбад манбаи сироятшавӣ нашудааст. И что интересно, ни один храм не стал очагом каким-то заражением. ибодатгарон ки ҷудо ва дур аз ҳам вориди калисо мешуданд, бештар аз сулҳу субот, дасти хайр ба дармондагон ва сиҳатии ҷомеа суҳбат мекарданд. Год был такой тяжелый. Желаю здоровья, счастья. Прежде всего, чтобы люди были добрее по отношению друг к другу. соле ки гузашт хеле душвор буд. аз ин рӯ ба ҳама сиҳатӣ хушбахтӣ мехоҳам. қабл аз ҳама одамон нисбат ба якдигар хайрхоҳ бошанд, некӣ кунанд. муҳим нест ки ту кадом миллат ҳастӣ, чанд солаӣ, ба чӣ кор машғулӣ. ту метавонӣ камбағал бошӣ, аммо қалбат сарватманд. ту метавонӣ ҳамеша дасти кӯмак ба камбағалон, беморон дароз кунӣ. ҳатто ҷавонон ҳам дар ҳолатҳои мушкил меафтанд. ман ба одамон некӣ мехоҳам. вақтҳои охир одамонеро пайдо кардан душвор аст, ки сидқан некӣ кардан мехоҳанд. ман мехоҳам ки ҳама одамон дар ин кишвари зебои мо некӣ кунанд. Желать людям добра. В последнее время так трудно встретить людей, которые вот от души творят добро. Поэтому хочу, чтобы все мы творили добро в нашей замечательной стране. масъулони калисо мегӯянд, солҳои ахир шумораи ибодаткунандагони он коҳиш ёфтааст. шумори хеле ками ҷавонон ин ҷо барои ибодат меоянд. гоҳе солмандон фарзанду набирагони худро ҳамроҳ ба маросимҳо меоварданд. У Господа мы сегодня ничего не просили, мы его благодарим. мо имрӯз аз худо чизе нахостем. мо аз ӯ шукргузорӣ кардем барои ҳама чизе ки медиҳад ва додааст. ба сулҳро дар рӯи замин ҳадя кардааст, ба ману наздиконам сиҳатӣ ато кардааст. инро ман ба ҳама орзу мекунам. Чего я и всем желаю. масъулони калисои насронии шаҳри Душанбе гуфтанд, ҳарчанд мақомот расман фаъолияти ин ибодатгоҳро манъ накардаанд, аммо машварат доданд, ки аз баргузории маросимҳои дастаҷамъона худдорӣ кунанд. ба қавли онҳо дар рӯзҳои маъмулӣ дари калисо барои ибодат баста аст. дар калисои масеҳиёни шаҳри Хуҷанд ҳам тақрибан 15 пайрави насроният бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ мавлуди Исои Масеҳро таҷлил карданд. мо имрӯз тӯҳфаҳо тақдим кардем, иборат аз ғизоҳои мухталиф. тибқи анъана рамзи макони таваллуди Исои Масеҳро гузоштем. аммо дари калисои масеҳиён дар шаҳри Бохтар дар ин рӯз боз нашуд. баста будани онро ба надоштани роҳиб рабт медиҳанд. вазорати тандурустии Тоҷикистон рӯзи 6 январ эълон кард, ки дар 24 соати гузашта ягон мавриди сирояти коронавируси навро сабт накардааст. вазорат гуфт то дирӯз 13305 нафар ба бемории COVID-19 гирифтор шудаанд. ба гуфтаи вазорат аз моҳи апрел то моҳи январ 90 нафар аз беморӣ ҷон доданд. мақомот бори савум аст, ки мегӯянд дар як шабонарӯз дар Тоҷикистон ҳеҷ мавриди сирояти бемории COVID-19 сабт нашудааст, аммо мутахассисон ба омори расмӣ шубҳа доранд. бинандагони азиз, бо ҳамин матлаб мерасем ба поёни барнома имрӯз. ахбори аз ин бештару чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед ва наворҳои рӯзро дар саҳифаи мо дар Ozodivideo дар YouTube тамошо кунед. аз ёдатон набаред, ки фардо боз бо хабарҳои тоза шумо азизонро мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар як.